buka uyazi mfethu uzibona amafoni manje technology insompo ngampela uyazi bro ngathi ngiyikhiphe emasendeni ngithi ngiyibuka ifoni yavela ngishaya isithombe ngathuka ngajoka haqa ngithuka ngathi ngithuka sometimes ngiyeza ubro mathi ubuke nawe la bro yazi ngisamukhombisa nawe ubro wami lo ukuthi angifuna phela abone naye ukuthi ijampile ninabe ngishutha isithombe naye wathi mhla yavela ethi haqa nakuyena wawethuka bedijela lapha wayini dijelela umacaleni lo munye ke wavelwa la etha ke nobona ukuthi njobe isishuthe mina nalo mfowethu yena ngakamshutha ovule ibambo libhekisa le kanti ubhasisi njobe ibhekisa le ngithi uyazi ukuthi ifoni yelokhuza iApple inokuba necamera ngapha necamera ngala yavela ukuthi haqa naye ngemuva yemshayela yena ngemuva ke emshayela ngaphambili le camera ngaphambili ngoba mina ngishuthe ngale camera ngaphambili ngibuka iscreen kanje yazi ibhala ukuthini I want my cell phone ngiyasho ukuthi hawe inelambe libovu lo lithi bani sathi sibize linye igunda amalokhuza amazulu ngathi sibaroza la ichaza ukuthi ifoni me kanje wathi bafana bami nesibindi nisaphathe le phone kuyimanje ngisangandiza ibhano manje niyafunakala le phone umnini wayo usebonile usefonela aba tracker kanje iya tracker le phone hambanide semanje yazi mfowethu ngicela ukukutshela ukuthi sesifunakala vele sibe nezithombe zethu ngekepela sesibe nezithombe zethu phela nje bishale izithombe mhlawumbe ishale izithombe lezi iphelela khona la efonini cha ziyahamba izithombe ziyahamba ze police station yazi savela sonke sobo 3 so accuse sivela emapicture izithombe sifuna vele benesithombe sethu uyamazi lo uzubona impela ama paradise ano sinawana uyazi mfowethu iphone that must fair bani sidayisi asigoqe ngefola ngithi uyazi ukuthi khona engcontshelo nabantu bakithi abantu abangayazi iphone etrackayo uyakwazi ukuthi uyigoqe ngefoil le egoqa ama-sandwich okudla uyirole ngayo ingaveli ngisho nakancu awuma igoqe ngayo lento ekuthiwa i-network i-track ihamba nyaphi ngisho noma amaphoyisa angaround umlazo wonke ayibheke isemlazo kodwa ngeke ayithole nakancu yazi ngobani ifoil ikwazi ukuyigoqa ukuthi kubaleke network ingatholakali isho ukuthi ngisemlazo kodwa kuphi nomlazo ngeke ivele inhlobo Uyakutshela ukuthi ifoni mfowethu mina lengahlane phona ngoba uthi ke i-iPhone noma i-Apple amafoni atreka ufuna ukuyibamba ngishaya ngeskill fanele ukuyigoqa ngefoil ukuze i-network ingadonsi uyakutshela around amaphoyisa esifoni mfowethu i-track ifoni kodwa abazi ukuthi kuphi ngoba umlazo omkhulu lokishi liningi mfowethu ngalo ukuthi mfowethu sase sifunwa ngethombe abafowethu sinawana badayisana bazosidayisa isent umlungu lo wathenga ibhakede le KFC ngikhumbula kahle leli KFC yabo ibhakede lelo 100 bani lelikhulu lengaka ethengele wafika usinawana bejebhula bebheme njondo lehamba namaphoyisa o2 SAP uMedemo noBase ukhala ngale phone uthi usayikhokhela namanje aqedwe ukukhokhela isitolo buka awumefika la usinawana